gelek spas evîn guhdar û temaşevanê me ev dem Muhammed me xweş be em dest bi xelekek nû dikin ji bernameya xwe hunerî. Îro li gel me yî hunermendek dengxweş ji bajarekî xweş û ji bajarekî guhxwezaya wê jî naskiriye. Ji bajarê Aşîtiyê yî, ji bajarê Berxwedanê yî, ji bajarê Efrînê. Îro li gel me yê mêvana me Evîn Bilal destpêkê û berî her tiştî em dibêjin dem baş û tu bi xêrê hatiyî evîna hêja û delal. Dem baş be xêra xwe ji we bêjî. Em gelekî kêfxweşin got îro li gel me yê û tu mêvana me yê dubare em xêrhatina te dikin û em xêrhatina her du hevalê xwe hêja û delal dikin. Alan İsa û birayê me Abdulazîz yek destxweşê tembûrê û yê din jî destxweşê orgê ji xwe ne xerîbin û him jî tu jî ne xerîb evîn. Tê hevalek me yê nêz yanî ez bawer dikim ev 3 sal 4 sal em xweş hevdû naz dikin û him jî tu gelek cara hatî bajarê Amûdê û gelek cara jî te seredana Radya Orkêş FM jî kirî û him jî gelek cara te beşdarî Newrozê bûyî û taybet Newroza bajarê Amûdê. Rast belê. Weke Evîn Bilal xwe ji bajarê Efrînê lê ev çend sal em bêjin hatî bajarê Qamişlo. Tu bi xwe ana li bajarê Qamişlo jiyana xwe berdewam dikî. ji xwe destpêkê 2020 piştî ku ez şehba û ji Helebê derketim berî xwe da herêma Cizîrê û destpêk ez li Hesekê wekî şoxlê salekê sal û nîvekê zimam piştî ez derbasî Qamişlo bûm. Yani ana ez boyê nêzî 2 sal û hinekî ez li Qamişlo bûm. Belê evîn ji bo bêtir guhdar te nas bikin em dixwazin te behsa jiyana xwe kiriba jiyana xwe kesayetî weke evîn aniha li bajarê Qamişlo dixwîne kar dike xebatê evîn çî gelo. ji xwe destpêkê em tenê kar dikir destpêka tevlîbûnê min jî çandê de bû heyan ez kar û xebatê çand û hunerê dikim lê ema hinekî guhertin çêbûye ez derbasî desteya çandê bûme. ji xwe herî dawî em dest bi xwandinê jî kir ez vegeriyam xwandinê li Efrînê bi zimanê Kurdî dixwand ana bi zimanê Erebî jî dixwînim. Evîn her bijîşterê ji xwe dengekî xweş li gel te heye dengê Efrîniya jî naskiriye ji ber xwezaya we jî xweş e lê mixabin aniha Efrîn hatî dagirkirin û ew çetdana tê din ew hovana de Efrîn dine. Dema behsa Efrîn jî dikin em behsa warê Berxwedanê dikin warê Tekoşînê warê Aşîtiyê û warê Zeytûna û ji xwe bandora xwezayê jî li mirov tê kirin lewra dengî xweş dibe. Yani dema cana jê mêvanin tên li gel me em dibêjin gelo hûn ne mirovê Efrîniyan e. Ji ber dengê Efrîniya bi rastî gelekî xweş. Ji ber xwezayê wê çiyayî ye û hewayê wê xweş e. Em bêjin xwarinê wan jî heye bandorê wê jî dike ji ber cihekî tu tê de jiyan bike û tu derkevê wê bandorê xwe em bêjin bi aliyekî din ve selbî bike. Lê ema yek û li wir mane, yek û li wir jiyan kirine û li wir bi zaroktiya xwe mezin bûne ku tu wan bibîne tu dîrek ve nas ke ew ji Efrînê ne. Yani wek em behsa te bikin em behsa zaroktiya te bikin hebekî dema tu li Efrîn bû. ji xwe em navçeyê rûniştibûn navçeya Reco girêdayî Efrînê li ser Sînûrê navçeya Reco mezin ew jî 58 gundên wê hene ji xwe Efrînê giştî 366 gundin. Zaroktiya min ez li wir hatime dinyayê ji xwe bavê min yanî em bêjin çawa di gund ew jî jiyan kirine. Efrînî ne yani her du ca min jî û bavê min jî Efrînî ne. Gundên dûrî hevdûne lê ema jiyankirinê wan li cihekî tenê mane. û ew jî bi rastî gelekî bi xwezayê ve girêdayî bê û ciyanê xwe vê em bêjin çawa Zeytûn malê şoxlê wî ye lê piraniyê demê xwe di nav darê xwe Zeytûnê de dida. Êşa koçberiyê û penaberiyê çi qas heyî? Demek ku tu bêjî êş gotina êş tenê xwe giran tê nehîn ku tê de jiyan bike. êşa Efrînê bi rastî yani anam li Cizîrê ne rasta ew jî erdê me yê xaka me ye em bêjin gelê me Kurd giştî yek dest yani lê dema ku tu li nava melbatê xwe bê nava erdê xwe bê malê xwe bê cudatirî ku tu li cihekî din bê yani em bêjin istiqrarbûn yani ji lazim e û dema ku tu dibêje Efrîn yani bi rastî jiyanekî xweş jiyanekî hevbeş jiyanekî hevpar em bêjin komînal
تيدا جيان دكن براستي قالكي إيش بوجبوما كو أم صالة ده حزر حيش داما كوش بريه خوكر أم درباسي شهبة وجزيرة بون لأما أف إيش وهلبت ويروجا كي داوي كرن او اشایا و هر و عفرین وگره و تجاری جوان ترور نامینه راست و تجاری او ترورانا نکارن لوی دجیانا خبر دوام بکن جبر خاکا می خاکا کردایی بله و دجمن تجاری ناب دوست و حوال و بری جی باو کالی ما گوتنه دجمنی باو کالا تجاری ناب دوست لاوا لما آنها بحث عفرین کرد دسترانه که ناوی عفرین تیده به تبيجي وام دياري حم جهدار وشوبينا رابكن وتايبت قال ما عفرين وام دبيجن بهيفيا رزقار كنا عفرين دمكنيز دبي وان همتين اللي قلت افين وام سراني جهدار دكن صعبة زي ستراني ما مستح سنة كاش بيجم هي عفرين من كرم كيف
وی تو هر هبی اوینا دلال دنگی صافي. دگل کی خوشه و تسترانک پر خوشی گوت هم تبحثا اوینی جی کر و تبحثا ایشی جی کر و هر دم و هر چاق جم دویجن عفرین تجاری جوان داگر کرار نامینه جوان چتار نامینه و روک جروجامی ورن امو کوما هنری هم برای میل گلمه هم جی کامیروانی ما اومی ورن او چیای خوش او تبحثا وان کر و او چیانانا نحوجی مرو پس نوانا بده یعنی بری خوزای عفرین دیاره و بری او بخو پس نخوده او رنگ کسکای او رنگ زیتونا لیو که اوین بیلال کنگی کت واری هنری ده چهشت گو سترانا بیش چهشت گو سترانا هل بشیر شخوا دسپیکا 2012 رژیم درکت لی بریاوه بمهکه یعنی داویه 2011 نکارم بیجن ما کومي خو آواکر و دم کوما خو سرتنی بون ام گش کچکن ام بیجن 8 هفدود بون یعنی نوبری 11 حیانی 15 سالی بون جرد بیجن ام جرد بیجن اشبال بون یعنی و دم استولی چانده بون و دم نوی چاندو هنر بون براستی متشاو ناس کرد کو از جی خود نوو هنر دبینم مد مال دا استراند گوتن و برای میجید گوت شو از نوو البته که هنری دبون دنگی تا خوشی بریته والله حردوه خوشه يعني ام بيجن او خورته اجي جنم يعني دنجي وان هلبت يعني دنوفبري وان دا ام نكورم بيجن يعني وجاري المالي وبهفر دسترا ما بهفدور دسترا يعني ولو مخصص كو از درباسي چانده بم خاله من جي او دجي دستري زاروك ابي من يعني مالبات گشتي دنوف كارو خباتي چانده دبون دما مالبات كونري به هلبتي مرو باندور جيد به وك هستكي خردبون جي دگيل گل مرو تجاري تراستي باندورا عادات وتقاليد نخط هلبت هر كسك ام بيجن كرد به عادات وتقاليد بطيبات جن بيجي عادات وتقاليد باندوري وهي يعني چاوان بيجن كو چينا بيكچك بستري چينا بيكچك دفش خوندني خو بقري و هري هنري خو بيش بخينه لأمن وك باندوري كل سر مكري جبو خواندني بو يعني تمي جاما وبافي متقول يعني خواندني خو بردام بك بشتي تتكارد يعني ام بيجن وك اختصاصي خود خوازي بك لي متقونا يعني متقونا شانا دز دس بكم وكيدن وك جن دجفا كده يعني ام بيجن كومي ما اشوال ام درت كاتن يعني دميكو ام درت كاتن سر صحني ملت ام تشاو بيجن بنيرينكي بتشكيكي يعني جدوتري كنت تشاوت المالي بستري هل بدي سج ام دبيزن ملاتي عفرينه دي صو يعني هل بت هنك تقبلي وان باش بو يعني دولي عادات وتقاليد دو أفين قالك ما مستين نافدار هنرمند النافدار العفرين هني وهابونش تبيتر لكي جهدار ذكر دسبيكي بيتر من البافي صلاح جهدار ذكر شخو علي تجو جاية جميل هورو جاية شخو نذيوان أنا دركتن بيجن سر رياوي مشيان هنرمند جنجي كوم جهدار ذكر هذه زيادة عايشة شامبو جولستان جي جورم جهدار ذكر لأما أي هذه زيادة ما يعرفيني جميل هورو علي تجو وبافي صلاح بون دسبيكات كت نافا كومادجي أم بيجن كي بيتر آل كارياتك كي وك أو دافعي أم كارم بيجن دعما معنوي داته شخوا دسبيكي جرك از وك كسايات بخوا يعني بشجريه خبكم جبري إيرو إنسانك بمبدأ ويتنبه لجيان دون كاري بردام بكه يادنجي أم وكم أم جش نفس جندي خبون يعني أم جش وقت بيجن عفرينيت بخالو خارزي بون أم جش مرفي هبدون حمشريه هبون أري حمشريه هبني يعني بري من لاوي أبي من زارو كمتكي من هجمارك باش بو يعني أم جش كاتشو خورت بون كوما تشاي ميرا ما أفاكر دسبيكي كوما أفاكريه براستي بهيجانك يجلك يخورد مجيء خو دنوفا مركزي خو نفشاي رجودا ولسرنسري كانتون عفريني جما بلافكر دنافا كوما ودن بيجن هون كان حابن يعني هجمارا و براستي ام نيزي شش حفت كاتشكابون ونيزي ديسا شش حفت خورتبون ام جيش نيزي 8 هفدوبون وام بيجن يعني كومي ما بشتي دمكي اندام زيدبون لأما نوك اندامك وجيه خو بنجهين جيه خو اساس كريه اف كوما تبحثا ويكر كوما ميرا بشتيوي تشاي ميرا بشتيوي تشوكي جاكومي بشتيوي حياة داوية 2018 دمي شرچه بويا هينجي مكاري خود
هنرگاه خود بردام دکر ستران گریدای ام بیجن برخدانی عفرینه 58 روزان بردام کر پشتیم در باسی شهبای بون لشهبای کومی ما چیای میرا بلاف بو هناك در باسی ام بیجن باشور بون هناك چون يعني هر کس لگور ام بیجن جیان خود بردام بکه در باسی جیه کود خوازه بو مجیه خود کوما چیای کرمنج داگرد ناوی کوما چیای کرمنج چیای کلعفرینه هری ناسینه جبر اندام کودوی کومدا لنافچای رجو بونش نافچای جنریسی بونش نافچای مابتو یعنی هر نافچای که گریدای عفرینه جیه خودوی کومدا گرد جبر و ما خواست ام ناوی کومه بکن چیای کرمنج لی انا اوین ام چوگه دار بکن مدنگی تی خوش مسترانه که یه زنار سوزدار من بیریاته کر Listen, sing, go, tell.
جارك تاني من تو دل خوش بدیتا و در تب چوبانا دل من گشما جارك تاني من تو دل خوش بدیتا و در تب چوبانا دل من گشمای بلا من سرام به هاتا استر نبوم جتا سبرا دلیم بلا من سرام به هاتا استر نبوم جتا استیر نبومشته هی ولاتی من هر بجی اوین هر بجی سروی دنگی خوش و اف دنگی ته هر دم بردوام به اوین هجا و دلال امورن ملکی ام بحثا زحمتیه تبکن وکه اوین بیلال چه زحمتی دکشیند علی هنرید براستی زحمتی میکنم دکشینن دالی هنری دا هنکی دالی قید کردن استرانا دا بطيبات وقت جن يعني ام بيجن هناكي وقت بيجن دخلكي الجير لازم دخلكي مادي بطيبات جبر بحر شغلكي بكي هلبت اوليه مادي باندوري ويل سردكي لأما حاضرتين كو ازدكم دم بيج دا وقت بيجم وي حاضرتي قلك سرانا بكم لزحمتين كو چون در وصفون يعني وقت بيجن يعني تشتي شو امنما انا بيد فكرنج بوكو باندوري ويد بيشروجي دونكي زحمتين هری زدم کشاندیه کوچبری هری زده ام بیجن باندوری خل سرمکر یادنجی ام بیجن دالی مالبتی دو هر مالبتك يعني روشة رو در واس ام بیجن حالت مرن به ام بیجن هنکی خواندن به هنکی ام بیجن دالی مادی دو اکلیسا مگوتیه او زحمتی بون لی تشتك تناي كوچارة سرية وتناي ام بیج بیر نکن يعني هر تشتك وچارة سرية کوي هبه ومروف جيش تجارب جي فيرد راستا يعني چقاس زحمتي مرور در واسبن جمرور دبن وكا ارمان جكي مرو كاردين پیش خو مرو پیش رو جكي دين پیش خو يعني مرو جوان زحمتي خو جوان درزي گوتشاني در مرور در واسبن مرو جوانا فير بب دما تفير نبيش خو باندورك المرو تيكرن مالي تبحث زحمتي اكر لامورن هلا خباتي تي هنري هم جيت انا وكا جنكي دناوا شورش رجاوي كردستاني دي تدناف قلق برهما دي بجدار بو يعني بحثا وان برهما بكن قلو چن برهم بون وتشتكي افين يه تايبت هي يانا شخوا برهمين كو از تيدو مجي خو قرتي جعفريني دا مدس بي بكن يكمين السران مجي خو تيدا قرت عفرينا من بو او جي مامستيما ريزان بكر بو ديو قوتن او هفالك ميجن فاطمه بو بشتيوه كوما تشاي كورمينج ام بيجن قالك اللي بين سربر خداني عفرين بطيبات هنك ام بيجن بشتيكو از درباسي آلية جزيرة بوم الحان من سيه بو الحان من سيه حفت زمانه 6 زمانه بو زماني كردي ازو مامستا علي داود بون جي عفريني بو او جي فلكلوري ما يكفني يعني ظلامك بعمر مزنه او جي وقت بيجن جيانا خو دهونري دو قالكي كارو خبا داي مشاندن بشتي وي قالك كليبين ام بيجن تاني قيد كرني سرانا يجي ام بيجن كليب لي كليبين كو اسيدو بجدور هم وقت بيجن نايج ماتر جبر يعني حر هفالك ما كليبك كي تصوير دكي ام جي خطي دغرن بيتر كليب هفشون بري لي من كليب نصوران تاني مستران قيد كر سنه وروزي بو او جي قوتنو اوازن ما مستشهبان عفرين بو خالي منه يعني سلافا كتابة جوجي قيدكم سلافي مجوان يكمين السراني من امبيجن دهوني دم قيدكر او بو لسر نوروزي بو داوية 1022 دومان قيدكر من بلاف كر لي اما كليبي وينها تشيكرش بر هناكي روشة مادي وانا هاجي برنامج حاضر نكري نا جبر استرانوها وان من موسيقى فان يعني هناكي بله ويبي زحمة كريم ساعة وانجي خوش به براستي موسيقى وانا قل لكي خوشه ومروفن چالاك انجي هم براي ما آلان
وإبراهيم عبد العزيز شخوان نجارة كمين تين لقلمة وتين برنامج ما أفين پروردات چاوایی جالی دنگ ده پرورده عالی دنگ دست به که تفلیبونم کمه ما مستمم عالی سولفیج دامه نیزی ام بیجن 6-7 ماه بردام کر لی اما ام جی قطبون بشتی ام جعفرین در کدل تنه مجیان خو ام بیجن عالیه اکادمی متسکنن تنه عالیه ام بیجن سترانن یعنی چه شاهین هبون ازواج دار ببون او جش بومه یعنی پرورده که لی اما ام جبیر نکن انسانی کو اکادمی به جوداتری انسانی کو ام بیجن دو عالی سماعی دابه بشتی و من خواست کو از اکادمی خوش یعنی خو پرورده بکم امورك مطيبات مختيار كر او جي كلارينيت بو لاما هناكي كوادر وي جما قال لك كيمن انا خفيري طنبورتكم لاما السر اونلاين از خفير دكم يعني ما مستك هي اللي سر انترنت فيديوهات خبلاف دكي اجي تماشاتكم باونلاين از خبر وردتكم اوين تشاوا الخبات جنيد نره لروج اوای كردستاني خبات جنيه براسي دست بيك امنا بيجن تنبو هبو لاما امكانيات المكان بون دست بيك ام بيجن از بحث داويه 2012 حياني 2018 براسي كليبات كوتشيد بون كان بون يعني طيبات جبو جنيه لاما بشتيكو ام درباسي اعلان الجزيره بون براسي خبات جن كلكي برفرح بو هلالا زيرين بطيبات ام بيجن بريك وبيك خدان مشاندن ناف جوفا كده ودن ناف هنر اجند الطيبات يعني بشجريا كلكي واش هاد كرن هل بد جنجي بخبخه بشجريا بدو كرن ام دبين هذه دويه يعني هذه دويه كليبي دركتي كزين صوربو يا هلالا زيرين دركت براسي كده كي كده هادوين زيدتري حشت مهان حياني صالكه السرفي خبات دام مشاندن وبراستي كده كي خوش ام بيجن وقت بيجن مهرة خديرو كده نفساندن بله براستي كليبك پربلابو وجهه خو كردجي هر بيجي جوان ره چه کسی گو دناوا کلیپی دبشدار بو لیوین دنگی تپر خوشه چقاسی تسترانا بیجی امیلی گهدار بکن امی دیاری تماشاوان و گهدار بکن و گلک مروف هنه حسکریه دنگی اوین بلالن لورام آنها استرانک دن اش دنگی تی خوش تخوازن مسترانه هنرمند نمر بيتو جامع كرم كيفين
وی مالی آوا اوین هر بیشتره. صعبه. دسته که ما تی برنامه خوش بکه و او دنگی خوش و خزای تی بلاب که و تقولو کر شبر تمروفك تشخو باوره و تمروفك تبهيفي و تفين و إرادي تميناكك ميناكي وان جني لهنجي شخوا جنا كرد ناسكري جنك برخوديره و جنك لهنجي و تجي جوان جني قوتا دنگي خبلا كر بتهيبت ده هياما شورا شارج اوای كردستاني دي تجيه خود ناوا كومات گرد تجيه خود ناوا كليبات گرد و همجي برهمي تجي چبون ليوكا پیشروجا اوین گلو چه دانی پیش آخواه؟ براستی دست به که داشتی گفت هر انسانک مبدأ کوی هیا و پیشروجک خود یارد که شخوا منجی پیشروج خود هنر دادید دست به که خو و پیشروج خود هنر دادیدیه حاضرتیه که بیشن وقت کسی دکیز دکم جبو خود طیبت وقت ناوی من یعنی اوین بیلال طیبت ام بیشن بالیکاری حوالین منی در دوره نویسکارین در دوره من ام بیشن هلبس وانن موزیک وانن و هوالن کود استودیو دخابات دکن کاری که هفبشن بکن جبو مجی یعنی گلکی باشه جبو پیش روزی دو و جبو وانجی یعنی باشه کاری که هفبش در کوی نوکی کاری که ام بیشن کسک تنی تیدو کار بکه جبر گلکی وقت خوی اللي جبو ام بیشن اختصاره که جردینن بکاری که هفبشن بکن کسی که حاضر بکن هر دم جی بالیکاری و به هفگرتنی بله مرو بسرد کوی مرو هفدو آواجید که و هر تشی بسرد کوی دما ام بیشن تشتک بیش هف بلاکری به هلبتی ناگی سریش لدما هم او الیکاریا هانی جی هبه مروف کاره بگی گو آستا او دخوازه لو راسلاوی مجوان حوالی ترجیهن او حوالی گوبتر آلی کار بن و ام باور دکن شی و تشتکی خوش هونی بلاب کن بله هلبت تشتکی یعنی افدنگی تی خوش و هم جی آلی کاریا حوالی ته و تشتکی خوش و بالکیش بشی و هم جی امی لسر رادیو جی بلاب کن یعنی اویا دوی ام بلاب کن اوین دما ما هم هندک مایی کرد مایی لو رام تخوازن رسالتا تی داوی بیاما تی داوی جهوالی تر جمالباتا تر جهسکریه دنگی اوین بیلار داوی تخواز به چه براستی گلکس آن دهونه دو خباد دکن هجمار هر کودچه سال به سال زیاده تر دبی
لی هینا جی دنگن هنه براستی هینا کی دماله دو مانه یعنی جوانار دبی چه او کسایت این گو خود ناخنول بله او کسی که ولو مانه یعنی داویه ماندنه تنه یعنی هلبت وی روجک به وی درکوی او دنگ لی اما هنه کی وقت دخوازه ام بیجن اراده خورجی لازمه هر نوندك ماي ام بیجن چانده هلالا زیرین لباجاره که هیا هلبت او هجمارك لور هنه لی اما هجمارن هر کی و بچه زیده تر ببه و نامه مجبور جیان بتوایی بگو هرتن یعنی بطایبت هنر نامه کی ام بیجن ام دالی شورش دا ام بیجن دالی هنر دا دالی سیاسی دا جی دکارن نامه کی خواب بگینن هر کسی کی و بطایبت جیجن دما یکو ام ببینن جنک هنر خال دردخه قالك ميناكن ما هنا بيجن شهيد مسجين شهيد برشم شهيد دليلة يعني براستي أمسري يوان دمشن لأما هنرك وان أم بيجن حياني شهادتي وان أصلا شهادتي بردوام ببه أمي بردوام بكن وبنفش إنه حركو نفش زيادة ترببن وهنر بلاف ترببه وزنجين ترببه هر بیشتر اوین تی ایرو میوانا مبو اوین بیلال جباجار عفرین جباجار خودی خوزایا خوشک جباجار آشیتی جباجار برخودانا سردمی امیستران کری داوی لگل تا گهدار بکن لی آنها جمی خاطری خوش تماشاوان گهدار بخوازن تماشاوانی ما هم مینن دناوا خیر و خوشیده استرانک هری داوی لگل اوین بیلال کرم کفین Well